nga itampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Intaray da kanumait ni kasinsin mo a Merlin ija ospital nena bakit? Miso ba ti pagsasaritaan da iti group chat may nga kakabagyan itay? Apay ka no? Ti damag ko kat na-stroke ka no? Sino ngayon tagla ko iti pwesto da ija palingke? Nukasta tinapasama? Ay, day tati santay nga mo. Ay, sayang day jay. Ino sana maasikasaw dagiti anak na ay ipasublat dalat takuman kanyak Na, adamit tin pwesto ta bakit? Unang mayat, numanayunan pa'y lakay. Imbes na madanagan ka taad da iti ospital ti kasinsin mo, saan da ti pwesto na ti paginteresam? Una, tanuawan mo't laeng ti maaya banda nga agbantay, sayang laeng da jay apwisto. Si kamot gayam tinagbantay dito'y pwesto yaw, Jomar kaanakan. O nanti, saan pa'y ngamin ang nagimbag ni nanang? Kay tasino nga'y tinangbantay ken kuana. Ti kapsat ko, anti. Kay anya ti plano yaw iti pwesto yo dito'y palingke. Ituloy yo kaday, unaw anya. O nanti, ituloy mi. Taiso tinagsaritaan mi nga kakapsat. Ay, kunak ano saan nyo nga ituloy? Ay kat asino nga iti agbantay no at da trabaho. Agbirbiro kami pailangan, ti. Ay, kitain nyo ata narigat agbirok iti mapagbiaran nga agbantay. Wen nga ro, anti. Magando, basta mangala kayo laeng dita kat itaraydan to ti kwartayaw sayang may. Agyaman na kiti concern nyo, anti nena. Di kayo madanagan. Tapilyan mi ana imbag ti pangitalkan mi iti pwesto mi. Kumusta tilakad mo, abi ading ko? Nasayat latamot man ang Flora. Dapat ti may isang interview. No, makapasaak ay mabalin kun ati mangruging agtrabaho. Naimbag ka pa'y, ada pagtrabahoam. Uray si kamot manang. Awanen Awanan? Agawi din ti anak ni Nana Saria, kat saan da kanon akasapulan ti babaunen, ta isudan ti mga sikaso iti inada. Ay, pudno ka di ti bagbagam manang? Ay nawaw, iti panagkunam ka di kat agulbudak kang ka. Ala, kasaritam to nga rod ni kasinsin Jomar Ada nga taan mo na apagtrabahwak. Nadakamat na kanyak nga agsapsapol da iti agbantay iti pwesto da iti palingke. Amumot, saan pa'y anaimbagan ni nanang da? Naibaga ni abi nga agsapsapol kayo kano iti mangbantay iti pwestoyo kasinsin. Awan kasinsin. Awan ka di pa'y nabirukan nyo? Awan pa'y nga ron kasinsin. No awan pa'y, siya kun kasinsin. Nay, sigurado ka kani kasinsin? Manutisweldok iti may sangal daw. Minimum latta kasinsin. Siyak nga ruden kasinsin. Kaano amang rugiak? Lumanusam ti masapang agrieng, mabalina namang rugi ka inton bigat kasinsin. Ayun kayat ko day ta kasinsin. Mapantang arod ije palengke no bigat, ay isurok na kitinaskin nga aramidam kasinsin. Wen kasinsin, dagasen nakto ije balay mi Agyaman aklaunay tanagbuluntaryo ka kasinsin. Saan akon amarigatan nga agbirok. Ay nawaw, syempre mat akasinsin, kasapulak launay ti trabaho ita. Panahon kan dito'y kasinsin Si kamot din ti makaamoy ti pwesto. Wen kasinsin, di bali ata insurong matendag itinaskan nga aramida. Wen gayam, ibatik dito akwartakin ka. Ay nawaw, paraan niya day ta akwarta kasinsin. Umay ni manong roko dito'y pwesto no madamdama. Ited mo king kuana dito akwarta kasinsin. O sige,
Day talaan ka de. Wan, ano masapa amal pa si trabaho kinton malam, dumagasak dito yung pwesto. Ngumno ag-overtime kami. Inton bigaten tagsapa ang makaumaya kasinsin. Okay, kasinsin. No sa anak ang makaumay, iyawid mo pa ilaang ti koleksyon Mabalin mat nga itulod ko iti ayan yo kasinsin. Sa anin kasinsin? Aramidom latan ti imbagak no bilang manta sa anak ang makaumay. Kuryo lakay, si kapay laang ti aglako dito'y pwesto tayo, wad. Ay dawaw, sa dino ti papanabakit. Mapanak man iti pwesto ti Jomar. Apay ang mapangkaitayan da. Anyat aramidom jay bakit. Mapan ko lakita ay, no asino ti pinagbantay da ita. Ada trabaho ni Jomar ita kay. Pasapul ama-amwab. Ay, di tabangir mo lang ti pwesto da. Anya kalak, tinaya. Inton kon, adaman maisawang mo dita. Agkalma ka lang. Tagan anadak mo tun ita. Agawaam nga rot Di ka man mabayagan ni Jayan. Wan! Agsubli ak tumutlaang adagaw. Mapanak la agsirip. Takitaag no adan na alada nga agbantay. Wano awan pay. Mga no saan tayo nga mo ka saan daman gayam nang lukat. Sayang laang tibay bayadan da nga abang. Good morning! Ne, da kayo matgayam day ta antinena. Na, si gayam tinangital kan da iti pwesto da Flora kaanakan. Siyak nga rod ante. Yay, narega mo lang ti agbantay iti pwesto kay. Nanguna ano agsasaro mo ti gumatang ante. Makapatikaw no daduma. Ay, amom ka day ti araramida. Amok ta insoro ni kasinsin Jomar ante. Kita tamagan no sikat ti mangipalugi ito'y pwesto da. Uray kaskasano kat amok matkit di ti araramidak ante. Awan pagdanagan nyo, ta saan da ang mabangkrap no siyak ti adda dito Kahit nang lukat da ka de, wanaw. Wait lakay. Sino tinangital ka na iti pwesto da ngay? Adamo ni Flora ijay. Ni Flora, kasinsin mo't lang ni Jomar, tinala da. Masurunak iti dayjay a Flora. Nawaw, anya lang una iti pakasurunam. Una, tay manugot kit din nga isaw ti agbantay. Kasapulan na mo ti kwarta Dadaulan na kit din ti plano. Ti planom, amang tagikuan ti pwesto ti kasinsin mo, kasta ka na Di pa lang kami nagsurrender na kita atatao, tasublatag ti pwesto da. Ay nawaw, awan ti maarabidam no ituloy da Jomar, tinarugyan ti inada. Italaang manan nakita ka kaanakan Jomar. Adumot ngamin ti pakakumikuma kanting. Ay, kumusta nga iti sales show? Okay lang, anti. Adalat tamot mo or no? Nabangan mo't no, saan nga mo ni Flora akasinsin mo, ti ararami dun na. Itilas o din na maabulan na pa nagtrabaho na. Kat awan mo ti dakas anakita kenkwa na, anti. Ha? Abangan no pamarang na lang dagita. No shot ti sika, mangikabitak iti CCTV iti pwestok. Iti kasta, amok no anya ti mapaspasamak ijay no awanak. At damot to nanti. Hindi pa nga dati CCTV jay. Ay, kunak no awan pailaeng. At iso nga oray ka na yung awanak iyan te. Amuklat ta ang mapagpiara ni kasinsin Flora. Ay, adakin ka dayta. Kasanad na kaya tiyo asawa nanti. Awang mo kide. Alala, agpatuloy akaw. Tadapay napatag apag na kanakan. Okay, ante. Agan-anad kayo. Ay, umayak man makitugtugaw dito'y pwesto ni kaanakan Jomar. Anya ti masapulyo ay ante. Ay, awang mo kide. Kaya't ko lang ti agistambay dito. Sige lang ante. Agtugaw kayo Naimbag man, saan ka maumuma dito'y Flora? Saan mo't ante? No siya klamay sa.
nasaysaya at no pumanaw ka dito yay. Ay nawaw, anyat kayat yu asawan ante. Ay, panawam to'y pwesto abang bantayam. Agsapul ka laangan iti sabali a pagtrabahwam. Nay, saan ang mabalinti kastante? Apay, di ka mabutong ay Anya ko matipagbutngak ante. Yawon tamagan no inton madamdama ka sika ti mabaligtaan. Amangan no sikan tumulaang ti madaksan. Saan kayo ang maawatan ante? Apay ko maamadaksanak kat awan matdakas nga ar-aramida. Sige adakin ka no saan ka makarigna. Basta siya, inbaga kung ti kayat ko nga ibagakan ka, tapnaw matulungan ka. Apay akas jeti na ibaga ni Antinena kanyak. Anya timbaga na ka manang Flora. No saan ko kano akayat ti mabaliktad kan madaksan kat pumanawak kano. Saan ko kanon nga asikasun ti pwesto da kasinsin Jomar. Ay nawaw, apay kanumat. Day tangarot ti saan ko amaawatan ading ko. Awan mat amok adakas nga inaramid ko. Amangan mo't no umapapal laang ni ante. When no saan, amangan ay birbirok naman nun ti saan tayo apagkikinaawatan nga kakabagyan. Kasaritak tuman ni kasinsin Jomar. Ay waninsan, ibagamkan ko natin imbaga ni Antinena ken ka. Tapno amuna mo ta, may samot nga minasugsug day jay nga Antinena. Nang lukat ka day da ka anakan Jomar, lakay. Wan mat bakit? Asino nga iti ada ichay? Sino kumapay? Ni kaanakan Flora latta. Ay nawaw, san pa'y kayam apimanaw day jay babay? Hindat ko na. Ay, adaya mait. Pimanaw kong kunamay. Di kayat ko asawan. Kat saan pa'y gayam apimanaw ni Flora? Sulat ta gayam ti mga asikaso iti pwesto da Marlene. Apay ko maapumanaw. Kit nadamag ko amayat titulagan da ken Jomar akasinsin na. Now, sinugsugan man ngaminan ni Flora. Iso anam na maam apumanaw. Da ito'y tinaornong a koleksyon itang aldaw? Wan kasinsin. Ay nawo. Medyo takkel mo ta. Wan ata adumat customer ita kasinsin. No kasta ka na yun kat mayat ko ma. Barang kastama ng ti maornong a sales no bigat. Ay wan gayam, awang ka dinadakdakamat ni Antinena kang kakasinsin. Kas kumaitaan niya kasinsin. No adda ti indandano na kang kaama ipapan kanya. Awan mo't malagip ko kasinsin. Apay nga ron akas di ti panagsasauna kanyak ngay. Anya timbaga na ken gaya. Pumanawak ka no saan ko akayat ti madaksan. Anya? Jak maawatan no apay apapapanawan nak. No apay akayat na nga agsapulak iti sabali apagtrabahwak. Kimaro man siguro ti kinamanagapal na iso akasta kasinsin. No adday baga ni Antinena ken ka. Di mulata ni kaskaso. Sogsog day diyang anti tayo. Mahilig nga garamit iti pag-aapaan tayo. Antinena, naimbaglangan, tanaranaan kayo dito'y balayo. Anya ti masapul mo, kaanakan. Apay abot-but nganyo ni kasinsin Florante. Ay dawaw, siya, but-but ngag ni Flora. Wan ka no matante. Imbagayo ka no apumanaw iti pwesto abambantayan na no di na kayat ti madaksan. Na, hawan mo't imbagbagak akasta, kaanakan. Iso matindanon na kanya. Taure iso, kat mas daaw no apay akas jay ti ibagbagayo. Ay, no siya, nadalaws ti konsensya, kaanakan. Awan dakas nga insausawang ka. Naglaing kamatay nga gulbab. Ay, no saan ka akasarsarita, di ka sumanaunita, guryaw. Nangag ko, tinagsaritaan nyo kini Jomar itay. Kat amuklatan nga agul-ulbod kang kuana. No ibagat ti pudno ken kuana awan Ama nga, no agsubang kami lang. Apay ngamin nga agar-arabig ka iti pag-aapaan nyo nga agkakabagyan. Ay! Saan man akong kompormi ti salsaludsodom dita si kaguryaw. Adaw, ti pampanunutay. Nayunang paylaeng mait. Kasanaon, no saan nga kinaawatan ti dwakit agapada, gapu iti aramid mo akasta. Nalpasan ti trabahom kasinsin? Kuwan kasinsin, nalpasan ha?
Isumot lagayam ang nga nasapa ka nga imay dito'y pwesto yo. Kuwain. Ay, gayam. Nakasaritak na antinena. Kit aglibak pa'y laang ngamin. Awan ka no imbagbaga na akas iti na ibagam kanyak. Apay nga ilibak namanen. Ipabuyam man laangan ti CCTV kinkwana. Amangan no aramidak da ita. Kit mapabainan mo't unay kasinsin. Jakman kayat ti kasta nga ugali ni auntie. No anyamot nga ta ti maganab na iti kasta nga aramiden na. Kaya't nalakid di asubladan ti pwesto. Iso asugsukan na kamutain. Interesado aya? Uy, iso tindanon da kanyak. Istoryahan na kano iti sa bali ang tao. Ano ma-give up ti pwesto kat sublatan nanto kano. Isumot lagayam Di kayat na pumanawak dito'y. Ngam di nanamnamaan na mapasamak deta kasinsin. Tasaan ko nga i-give up ti pwesto mi dito palengke. Ituloy ko tinarugyan ni nanang. Jomar kanakan, nakitam tay tricycle aginatang da Flora. Apay ti tricycle, Dante? Ay, nawaw. Saan ka kadi amas daaw no nangalaan da iti kwarta nga ingatang da? Saan, Dante? Apay ka di? Nay, hamangan mo no kinupit na iti pwesto yaw. Oo na yun, Dante. Apay akasta kayo? Daklaw na, iti pa nagtalak mo iti dayjay akasinsin wow. Wan ata mapagtalkan mo, Dante. Di ka mabutang. No day tantaw, ti pakabangkrapan ti negosyo yaw. Di yuman perjen ni kasinsin Flora kanya kante. Saan kay nga aramin iti istorya? Taamok tinagtawdan ti kwarta nga ingatang day ti dayja tricycle. Anya? Ore mamin ano pa'y asugsugan na kami ante. Saan kay nga agbaligi? Isungag sardin kayo, tasayang lang ti banugyaw. Kanya nga ita. Nakangag kakit din, iti ka nakam. Kay naragsakan? Saan ba't kinde? Ngambili baklaunay iti dayjay aka anakam. Apay ko mga agbilib ka kankwana. Wala. Ta iti kasday nga edad na kat nanakam. Sana kas iti daduma dita. Naa! Siya kaday tipat patamaam. Guryaw! Anaking ka ano na pasagidan ka ba nay? Ay na, Guryaw! Saan asyak ti pagpungpung tutam? No di mo kaya't apagtalawin ka! No pagtalawon na, mapanak iti ayan ti anak ta. Si kamot lang tagparikot no awanon maibaon mo. Anya? Aklunam ngamin anagbidot ka. At da punto ti kanakam. San anasaya at asikapay laang abakbakitan ti agaramid iti rason. Tapno agaapa dagiti kabagyam. Ay, nawaw! Agbalin ka apagwadan iti padam a tao. Aganad ka iti sao ken aramid mo. Liklikam ti anyaman nga aramid amang itunda iti riri. Iti kasta, saan ama perdi ti nasaya at alinangan nyo nga agkakabagyan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Amom, noan niya tinakitak itay awan ka dito'y balay, Robert Lakay. Anya day jay bakit? At dalalaki anang itulod kin ni Florence dito'y balay. Ay nawaw. Asino ang lalaki? Familiar ti rupa na, ngamjak mo tinagan na. Ay, bantayam jay putot mo, tamangan no inton madamdamakit masikugan kit de. Ay, sana mabalin na.
Ipalpas na kumapay, ti panagadal na. Iso nga rod akasarita, lakay. Diyak kayat ti makibiyang, taamumot, saan asyak ti pudno nga inana. Ni karidad nga imuna nga asawam ti pudpudno nga inana. Saan mo siguro adakis no bagbagaam? Sikan ati ina na tanabayag mo tanapimusay ni karidad. Ay, diyak kayat. No may papan kadagiti abambanag, diyak kayat ti makibiyang. Di mo kayat ti makibiyang ko nam. Ngam agipulpulong kamot kanyak. Imbagakla ang atap no ammom ti mapaspasama. Anyat yar aramidin nyo diti silid ko, tatang. Pudno ka di nga dalalaki ang mangitultulod ken ka dito'y balay, Florence, anak ko. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Di nakulbudan tad na nakakita kada kayo. Ay, ko, tatang. Asino day dya lalaki? Ni Jason, tatang. Iso tinobyo. Anya, nobyom ko nam? Saan ka pa yan nakaturpo si ti panagadal mo? Ngam kaya't mo ti makiasawa, anak ko. Anya ka lagi di mo tanaya. Amumat anang nga to tarapap ko para keng ka. Ay, nawaw. Overacting kay man ako na, tatang. Ha? Saan aga po ta inaklon ko ni Jason kat kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Ipalpas mi pa'y ti panagadal mi. Kasanungay no. Awan pagdanagan nyo, taam mo mi ti limitasyon mi. Nasaya at alalaki ni Jason anya. Saan akas iti dadduma dita? Dayjay tinobyo ni Florence? Wun, iso dayjay. Jason kano tinagan na. Ah, nataarmat gayam, nanang. Ay nawaw, agsardeng ka man si ka Claire. Apay ka di, nanang. Nataarmat nga bagbagam. Saan akas jay tinataaraan niya? Ay, nawaw. Katsi ka, no makirelasyon ka, agbiro ka itinatataar ngam iti dayja a Jason. Ay, kat syempre, ananang, amok daytan. Very good, anak ko. Di ka agpaabak iti dayjay a Florence. Ay, kaano pa'y nagpaabakak iti dayjay a half-sister ko, nanang? Kasta ti kayat ko kan ka. Imala ka kanyak apalaban. Agluto kan aginaw ka si ka Florence. Wan, auntie. Kan agdalos ka pa'y gayam dito'y balay, ha? Ni Claire nga'y, auntie. Anyamat ti aramiden na. Kita maabisi ni Claire. Uray siyak, auntie. Adumat homework ko. Ay nawaw, aramidem kit di nga minon dagiti ipapaaramid ko tapno malpasan. Di yumat ngamin ibaon ni Claire. Tapno nabibiit ko maamalpas no agtinulong kami. Na, tagreklamo ka pa'y laang dita. Uray ada ni Claire dito'y balay kat kasla siyak matla ang ti makitkita yo. Ay na, awanin ti adupay asaong. Aramidem kit diti ipapaaramid ko, no di mo kaya't ti maunta. Umayak man, apong. Ada ka di ibaga, maapaw. Awan, apong. Aramidak laang ti homework ko dito'y. Tano adak ijay balay kat kanayon nga ibaundak ni Auntie Gloria. Anya, Uray ada ni Claire ijay kat kasla siyak laang ti makitkita na, apong. ay nawaw. Aging gagayam ita, kat kasta ti trato na kun ka. Wan, apong. No saan laang apimusay ti inak? Saanan ang makiasawa ni tatang iti sa bali? Ang manyangay nga roda po. Saan tayo umot atengel ti biag ti inam? Saan na kun akomportable ijay balay, apong? Ag naedaksan dito'y balay yo? Ay wala, mabalin lata mo tapo. Pudno, apong? Wala, tapno adakad kaduak. Dito'y kamot anag naed idi ubing kapailaan. No kasta, okay lang kan kang agnaed ni Florence iti ayan ni Apong na? Wen, bakit? Kinasaritan ako ni nanang itay. Ay nawaw, kasano numapan ijay kat saan amabantayan ti inam? Amo ni nanang tararamidan na. Kan may isa, apo ko naman dayjay. Sigurado adi na ipalubos ang may sagmak ni Florence. Sapay adda boyfriend na. Masapol amabantayan da. Amo da kanumat ng limitasyon da bakit? Saan amabalin nga agnaed ni Florence ijay? Asino nga iti ibaon ko no ijay ti pagnaedan na? Napauli magkamay. Ah, ay ko alakay.
Napanunod ko laang, asabalilat tano da tayo adadakkel dati mga sikaso kadakwada. Saan mo't amabaling nga ipilit ko ti kahit ko bakit? Kahit mo't lang namin ni Florence na agnad ijay kay. Nakaturpos tamot ni ti koleyo. Agpada tapayin nga adda na talaga di trabaho na. Panagkunak kat mabalinan nga agkalay sata, Florence. Kasarita tanto ti pamilyak, Jason. Panagkunang ka di, kat umanugot ni tatang mo. Sigurado daytan. At datamatan iti husto nga edad. Dayjay laang ano makibiyang manan ti stepmother ko. Aging ka dita, kat Amumat asaan anasaya at titrato na dayjay kanyak idi. Jak amo ano nagbalbaliw matan. amang ano naka-amerisan. Saan tayo asigurado? Anyang arod daramidan tangay. Mapantalat ta ijay balay. Ibagata kan tatang ti plano ta. Naimbagnal daw yun, auntie. Adda ka din ni tatang, amte? Apay ni Robert, anya ti masapul yung kankwana. Napatagtibagami kan kuha na, auntie. Ay nawaw, anya ti bagayo kankwana ayan. Plano mi ngaminan ti agkalaysa. Anya, agkasar kayon? Wan, ante. Adda ka di ornong yo? Kabailan nyo ti aggastos? At damot basit urnong mi, auntie. Agpata kami mo taning ada trabaho na. No kasta, agtrab-trabaho kayo gaya man. Wen, auntie. Mangup-opisina kami kan Florence. No kasta, adda gaya man kwartada. Napaulimag kayo mat, ante. Ah, ay ko awan matkit di. O sige, panawan kayo pa'y tairwar ko ti termos. Agkape tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ado pa'y ti kayat ko amamuan, may papankada kayo ado ha. Pag naedan ngay da Florence kan Jason, kalpasan ti kalaysada, lakay. Dahil tatidyak mo, bakit? No kayat da, mabalin mo't nga agnaed da pa'y dito'y balay. Okay lang kain ka? Ay nawaw, siyempre putot mo mat ni Florence. Adda madlaw ko kan ka. Ha? Madlaw ko asimingpad ka. Saan ka matakasta sigod? Unay kalaki di matan ayala kay sigod mat anasing petak. No may papan kan Florence nga anak miti mo nang asa. Di mun isawang no anyaman ti ibagam ko makanya. Tamok daytan. Anya? Nasaysaya at matlaang no agnaed da ditoy. Tapno adda kadwa tayo. Nang ro na ita tanakapsot ka matan. Di mun ka ba ilan tagtrabaho. Ti kunada kat simple lang ti kasarda. Ngam saan mat nanang? Wan nga ro da. Nagpa-cater da pa'y. Mano nga tangay mat ti ginastos ta. Dayta ti saan ko asinaludsod. Agasam man. Kabaalan damat gayam nga igastusan ti kastoy akasara. No si kantong mat ti makiasawa. Mas bongga pa'y ngam ti kasar ni Florence ti kasar mo anak ko. Kasanungay kat construction worker laang matinobyok nanang. Si kakit di mat Claire. Mabalin mat aso katam da a construction worker. No di na maipaay ti kasar akayat mo. So katam kit din. Anya? Diyak kayat amaartapan na kaday a Florence. Nalawag ka di, ha, Claire? Wan nanang. Ay wan gayam. Pag naedanda ngay kano numalpas ti kasarda. Kinasarita ida ni tatang mo. Kat agnaed da ijay balay. Ay nawaw. Imanugot kayo nanang? Common sense ka di, anak ko. Professional dagita nga agasawa. No ijay balay ti pag naedanda. O, di mairanod tayo. Iso asika. Agsingsingpet ka kadakwada. Tapno di da makadlaw. Sigurado kayo kaday, Florence. Ijay ti pag naedan niyaw, apo. Kinasarita nak ngamin ni tatang, apong. No agpatakder kayo ngay iti balayaw. Ha? Madanagan naklaang apo. Amangan no dakas to titrato ni Gloria kada kayaw. Nasaya at matantipan nakisarita na kanyak, apong. Amangan no agin-agin laang dayjay. Nga ta? Saan tayo nga amo, apo?
Amang ano agpampamarang laeng. Amang ano adagayam ilimlimod na talent na. Kat may samot gayam a best actress dayjay ngay stepmother mo. Ni Apong talaga. Nagsweldo kayo ka din, Florence, nako. Apay ko maante. Amang ano adapay kwartam dita. An-anwan nyo ti kwarta ay ante. Maigatang ko maitisidaan tayo, Naibusan ti bangus aginatang ni Jason ante. Naibusan anak ko. At 2,500 ante. Da kayo matun ti makaamo no anya ti kayat yu agatangan. Kukuha kon ti suple? Sige ante, keep the change. Ay na, agyaman ako na Florence. Kastigayam tirik na no professional ti anak. Itala ang anapadas ko, ta saan pa'y mat anagturpos ni Claire. Da kayo kit dimot. Ayun gayam na ko, numabalin kat pakibayad yumatlaang ang tibil ti kuryente kandanong tayo. Awan pa'y ngamin kwartami itakot. Narigat mo't numaputdan tayo. Kanya nga tan magipatakder talaan ni ti balay ta, Florence. Mapampanunot kumatlaang day talakay. Saan ko amanusan ti ugali ti stepmother mo? Apay, di mawat manan iti kwarta kang ka? Wen, bakit? Talaga arupat kwarta day nga stepmother ko. Saan to pa'y nga dumawat ni tatang iti kwarta kadata? Isupay kit di? Wen nga rod Ay, panagkunak. Pudno tinaibaga ni Apong kanyak. Agpampamaranglaang ni Auntie Gloria tapno makalibre. Anyan ti kastang ugali ti maysa nga ina? Wen gaya, pudno ka di nga nagikatan ni Claire. Di na ituloy ti panagadal na. Wen kano, adda kanumat ngamin bagsak na. Kahit kasanuda nga rodan, no awan ta dito. Apay, ipalubos mo ang maartapan na kadaya a Florence, Claire. Ay, ado nga rudan ti bagsak ko, nanang. Ay, awan nga ruden ano kasta. Naimbag pa'y ni Florence. Agpatakder da kano pa yun, iti balay da. No kasta, pumanaw dan dito'y balay, nanang. Day tangarod ti parikot ko ita. Nayunang pa'y laang mo. Apay kano a pumanaw da, nanang. Ay, jakman amo kadagijay nga agasawa. Amangan mat no nakariknada, nanang. Amangan no amudan nga agpampamarang kalaang. Apay nga agpatakder kayo pa'y laang ngamin iti balayo, Florence, nakong. Kasapulan, ante. Ay, nawaw. Nalawa mo ti balay apag naedan tayo. May mayat matlaang no adabukod mi abalay, ante. Numalpas ti balay nyo. Pumanaw kayon ditoy. Wan, ante. Di agsisina tayo manon. Ay, nalaing nga agdrama daytoy a tao. Di ko na siguro kat saan ko anang tinagsaritaan da kini Claire idi napalabas ng aldaw. Oo, napaulimag ka mo na kong. Nakapagdesisyon kami kini Jason, ante. Kat saanan nga agbaliw dayta. Okay. No kasta ti plano yung. Anyangay nga rod. Ay, di na kun maloko ita, ante. Amok ti makagapo, no apay akayat yung agnaad kami kini Jason iti daytoy abalay. Ay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti balay talakay. Mabalinin ti umakar, bakit? Kasaritak to ni tatang. Wen, bakit? Tapno muna. Narigat matlaang nga agpayso ti agan-anos ditoy. Kunaklakid din no nagbalbaliwan ti stepmother ko. Saan? Tatisweldo talaang matgayam ti kayat na. Awanan maaramidan tayo dita, bakit? Kasta na siguro mutan Plastik launay mat. Kayat na ti mairanod, ngem di na mat amo at ratwan iti nasaya at datao. Agpakada kamin tatang. Mabalin ti sumurot, anak ko. Ah? Asidaglaang mo ti balayaw. Aywan tatang, mabalin latamat no kayat yu ti agpasyar ijay. Sa dino ti papanan nyo ayan. Iti ayan da Florence. Anyangay taramida mi dyan. Awan mo't gindi. Kahit ko lang ti sumurot kadakwada. Sumurot ka, ngam agawid ka matladagos, ha? Wen, bakit? Di ka matanagan. Ta sa anak nga agnerd ijay. Agrubat tay nga rodan tatang. Agururayan ni Jason ijerwar. Di kay matmatagtagari dita, nanang. Masikuranak launa yun. Sipod pimanaw da Florence dito'y balay. Parikot tayo matan di kwarta.
At damot pensyon ni tatang. Kurang day agastusin tayuan niya. Kat, kasano nga rudan day ta, nanang? Awanin masapol nga trabaho ka. Anya? No ingaid mo kumati panagadal mo, di professional ka kumamutan akas kin ni Florence. Nalaing ni Florence, nanang. Anya nga rod ti maaramita, kat imala akmat kada kayo akunang. Anya ti kunam, ulitan man. Basta, kasjay, nanang. Kat basol ko nga rod ita. Awan mo't imbagak akasta, nanang. Ti kunam kit di, kurang ka iti diskarte. Agtrabaho ka mutan, tapno makatulong ka kada kami kan tatang mo. Nakababain mo tagpatulong kan Florence. Agyaman aklaunay. Ta nakaumay ka dito ospital, Florence, anak ko. Makapakiktot kayo, matatang. Kaano laang idilimasin kami. Ita, kastamat ng tinapasamak. Ayan nan ngay ita. Aday tayo siyo. Anya ti ko na ti doktor, tatang. Amangan no mabayagan kami ba dito eh. Ada kwartayo dita. Tila ang pensyon ko ti adda dito anak ko. Ala, mang tudaklatan iti kwarta kada kayo. Uray dakas ni Auntie Gloria kanyak idi ket tulungak latta. Ay na, agyaman aklaunay anak ko. Imala ka iti inam anasaya at ti panagpuspuso na. Kumusta kayon, Auntie Gloria? Agayaman ako na anak ko. Anya ti imbaga na, tatang? Jakmat maawatan. Agyaman kanukin ka anak ko. Agpaimbag kayo atap no ada ti katulungan ni tatang. Siya mo no absubi pa'y kisigod na pigsa. Anya kano, tatang? Di na kanuam mo, nagsubli pa iti sigo na pigsana. Ada kaasi ti Diyos, ante. Basta tulungan nyo ti bagiyo. Ay, nawaw! Respetuan kan ayatem ti kabalay mo. Di ka kumaagbalin anaranggas. Taamangan no iti udi na, katigayam tao akaguram timang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw. Anya pa'y lati aramidom si Karante. Apay adi ka agdigos. Nasapa pa'y mat Dolores bakit? Apay nga agapura ka. Di mo't imbagak kang ka adyak kayat timala daw. Si kakit di man. Ada na patag nga ibagak iti kapsat ko. Isong agawaan, tapno da tayo ti kasapaan. Di ibagamtukin ko na nung sumangpot tayo ijay. Saan nga rod amabalin amang agtidad dumat ti ibagak kang kwa. Ay, kita ma. Di ka umut-utang iti kwarta. Amumut asaan tayo pa'y anak kabayad iti utang tayo katakwada. Asino tinang ibagak kang ka nga umutangak? Palagiplaeng bakit? Narigat ti makautang. Nang runa noon pangalaan iti pagbayad. Sa anak nga umutang. Agpatulong aklaan kang kwa. Agasam man manang Monica. Dakkel tinagbaliwan ti balayo. Bunga day tati sakripisyo mi nga agasawa ading ko. Nalawa pa'y ti farm yung manang. Kas na talaga no nagagat, kan amo ti may sa atao ti pangus-usaran na iti kwarta na ading ko. Amangan kit dino kayat ti apagadalan ti kaanakan yung manang. Ha? Baknang kayong mat ni Manong Arnold. Kabailan nyo ti mang paadal. Kasaritak pa'y ni Manong yung no anyamot ti maibagana. Madimot ano siya klaang ti agdesisyon.
Tapno adamot la ang mga sikaso kada kayo no lumakay kan bumakit kayo Laglagi pa nyo nga awan anak yo manang. Ay nawaw, ammo mi madayta. Ammo mi nga awan anak mi. Saan amasapon nga iparupam kada kami. Dagiti laangan ka anakan nyo tinamnamaan nyo ang mga sikaso kada kayo manang. Isong agpanunot kayo anaimbag. Narigat ti agbabawi iti udi na. Unay kamatan, Dolores. Anyat pa nagkitam kada kami aya. Awan panunot mi. No kasta nga rod, tulungan nyo dagiti kaanakan nyo. Iti kasta, tulungan da kayong tumot no da kayo ti agkasapulan. Kas nakunak itay, pagsaritaan mi pay iti asawa. Panunutan mi pay anaimbag day taabanag. Pagtrab-trabahuam itarante. Kas iti sigod manaw, makipaspasadak latta. No adda gayab, makitang danak. Amangan kunak no kayat mukid di tagtrabaho iti farm me. Adda matrabahador yung manaw. Pumanawan ni Manong Elvis into no mayabulan. Agbirbiro kami iti kasukat na. Kaya't ko amanaw, manuti sweldo iti may sa bulan. Minimum lang ta Ngamno ka na kat mayat titaray iti negosyo. Nayunak to. Siya kung di alain yung manaw. Kaya't kulaunay. Ngamistein ka, no bilang. Ay no, okay lang ang kanyak manong. Tinapatag, kitad na pagtrabahwak. Ibagak to nga rod ken ni Manang mumuni ka. Tapno saanan nga agbiro kiti sa bali. Nakita akin na sarita na kanimanong Arnold, idi adda tayo ije balayda. Uwan bakit? Anya imbaga na kang kangay. Agtrabahwak iti farm da inton umay abulan, bakit? Ay hinawaw, asino tinang ibaga kang kaamabalin mo ti agtrabaho ijay? Desisyon ko mo't, bakit? Agsaludsud ka pa'y matkanyak Di ka agdis-desisyon asi kalaang. Nang runa pa'y kat maditi pa nagsasao ni Manang Monica kanyak itay. Anya timbaga na king kaya. Imbagak laang mat apagadalan na dagiti kaanakan na. Taadong mat kwartada. Ngam pagpanunutak pa'y kunanakig din. Ay nawaw, apay ngamin nga ipasam ti responsibilidad ta kadagiti anak ta. Narigat kid di amasit ganda di ama ng Monica Bimak nang laang. Kastamot tanti ipakpakita na. Di na panunutan nga awan anak ta. Asinot namnamaan da nga mga sikaso kadakwada nga agasawa no kumapsot dangay. At damot kwartada. Kabailan da timang tangdan iti uray mano a caregiver no kayat da. Hay basta, ibabawim da jay. Ibagam kini Manong Arnold nga adda sa bali a pagtrabahwam. Di mo man kontraan ti planok si ka Dolores. Agtrabaho aki jay, tapno adagastusin dagiti ubing. Tapno saan tayo amang namnama iti tulong ti sa bala tao. Hay saan? Siyak ti masurot. Ibabawim da jay kunakmanan. Agsapol kalaangan iti sa bali a pagtrabahwam. Kumusta nga iti birthday ni Manang Mau? Agbabawi ak nga rod anapan anti Tasha. Ay nawaw, apay mat. Wan ata jak magustuhan ti panagsasauday di akabsat ko. Narigat pa'y kit di amasitgan. Bimak nang laang, kas jay matan ti ugalyan na. Nagpatulong ka kenkwa na aya. Wan, imbaga kapagadalan na ti kaanakan na. Ngam agdwa-dwa ki din. Madlaw adi na kayat. Amangan no sa balay ti panagawat mo iti imbaga na. Talaga kit di nga imot da Di da panunutan adumtang to ti aldaw alumakay kan bumakit dang agasawa. Asino tinamnamaan da nga mga sikaso kadakwada ngay? Ay si kaki di mabalasan ka. At damot siguro plano da nga agasawa Adan to aldaw dagi ang agasawa kunak tumot. Saan lang amay may sa ti aldaw? Di da mo ti mangibingay iti bindisyon anaawat da. Para makita Urayam ngamin ti ibagada Madimot ngamin noon una ida kaanakan. Saanin matuloy ti nagsaritaan ta, Arnold Lakay? Anya nagsaritaan ta bakit? Ti plano ta amang paadal kadagiti kakaanakan ta. Nay, apay ngay. Nagsaritaan ta mo tante may papaniti day ta abanag. Plastik met gayam day akabsat ko. Tila istoryaan na may papan kadata. Anya? Makapadismaya ti tumulong iti tao akas jay ti galad na. Isut agkasapulan iti tulong, isupay tinatangsit. Kasla na singpat mo tikabsat mo no makisarsarita kanyak. Ay na agin-agin laang day jay. Ay makapaasarket di Di na pa'y mat ngamin urayan ti desisyon ti tao sakbay nga agsao. Anya ti marmaritis na ya. Di ta kano ammo ti mangibingay iti bendisyon a mauawat ta. Imot ta kano kat awan mat anak ta.
Awan namnamaan ta ang mga sikaso kadatain ton kumapsot ta. Ay, naglukon. Nagadupay ti istorya na kadagiti kakabagyan mi. Nagsakit ti ulok amang pampanunot lakay. Apay matakas ta ti kabsat mo. Jakman amukan kwa na. Di na panunutan nga adumat ti sakripisyo ta. Tapno laang mapasaya at ta tibiyag ta. Imawag ni Manang Monica, kat saan da kano at tumulong. Wen tanadismayada iti naramid mo. Di ka man agsao, akas laamom ti mapaspasamak si Karandi. Asino ti maayatan at tumulong iti tao akasken ka plastik. Mapan mo kiti marmaritis kadagiti kakabagyan nyo nga imot ti kapsat mo. Naa, Iso aday ta, imbis at tumulong da, hawanen tanadismayada ken ka. no di da kayat ti tumulong, di saan laang. Saan damot anam namaan nga agtrabaho kay Jay. Nakasarita ko ni Manong Arnold. Ibabawim ko na lang aruden. Awagak ni Manong Arnold. Ibagak nga agsapol kay Tisabali. Tadi mo kayat ti agtrabaho Jay. Ay nawa, no nasakit tinaka mo kadakwada, di nakiramraman ta trabaho day jay. Siyak ti asawam. Kapsat ko ni Monica. Iso asyak nga ro ti agdesisyon para kang ka. Makamo kamot nga ron ngagtrabaho. Ano ka, Dolores? Apay akas tatilangam. Ay, agparikutak nga ro ante. Ay nawaw, anyat pagparparikotam aya. Kwarta ti parikot mi ita. Narigat ti agpaadal iti kolehiyo ante. No saan ko mga minakas jay ti inaramid mo, di tumulong ko mati kabsat mo. Di man ipalagip day ta ante. Agraman ni Randy nga asawam, di mo pinalubusan nga trabaho iti farm damanang mo. Wan ata imot da mo lang. Ay na, kaanakan, iti kasta nga inaramid mo. Saan adamanang mo tinapukawan, da kayumot laeng iti asawam. Kaya't dagitan naktatag sardeng agiskwela. Ay nawaw, apay nga agsardang dangay. Una, tawanan ka no ti kwarta tayo. Isu nga rod ama kitang tangdan tatapno ada pagadalda. Kasano ko ma, kat kurang ti mait-itid ta a kwarta kadakwada. Asino matisan asumadot no kastalaang. Kat basol ko. Wen, basol mo. Naa, Basol mo, tano saan ka kumaanak ap-apa? No saan mo adin na dahil ti plano ngagtrabaho iti farm damanang Monica? Saan kuma mapasamak ti kastoy? Saan tayo kumaparikot ti kwarta? awan basol ko. Basol da manang Monica ah. Pangasim man. Di mo ipulagid iti sabali, taam mong abasol mo man. Siyak gayam ti pabasulan day di a Dolores. Abay, adamanan na pasamak bakit? Parikot da kanu nga rod ti kwarta. Awan trabaho daya. Ay, jakman mo. Basol matlaang ni Dolores ah. Di na pinalubusan nila kay na nga agtrabaho iti farm ta idi. Dinaibaga ni Dolores kanyak, kat adda ka no pagtrabahuan nila kay na. Ay, patpatsimot ti ibagbaga day di akabsat kong lakay. Nasakit lang tinakam na kanyak. Iso akas jay ti naramid na. Imbes ada tayo dagtitinulong. Kasano nga agtitinulong tayo no addamat may sa ama naging bubukod. Agasam ngay. Nag-out of country gayam dagito yung agasawa. Asino manan bakit? Asino kumapay ngay, tikapsat ko nga imot ah. Ay nawaw, aging ka di ita? Kasla di mo ammo tirigat ang nagdalanan da, tapno mapasayaad da ti biyag da. Hay basta, kagurak launay dagita at tao. Numadanon ti aldaw nga isuda ti agkasapulan. Di danam nama. Huston, agsardenggan. Responsibilidad ta timang paadal kadagitan nakta. Kita aman ti ladawan nga impos da. Kabailan da ti aggastos iti dakkel tapno makapasyar da iti abroad. Ngamno siyak ti agpatulong, awan pulos itid da. Saan nga inted ni Manang Monica ti kayat mo? Tatakas dagiti rumrumwar iting iwat mo. Sikat inang dismaya kadakwada. Ramanam day to'y Dolores. Chocolate mo't day tanti Tasha. Alaam tamay sa abar, taramanam. Anyat makunam. Naimas ka day. Naimas, antay. Naggapuan day ti a chocolate.
Inted ni manang mumuni ka. Anya? Nagpasyar da kan lakay na ijay Japan. Kat day tati pasarabo da kanyak. Makapaawan ganas mat, antay. Ay na, si kaki di mo. Awan madlaw yu ay, antay. Anya kumangay ti madlaw may. No maipapan iti out of country da. At the budget da. Ngam no maipapan kada kami. Uray piso. Awan may tulong da. Ay, mangrugi ka man ako na kung kaanakan. Nabayagan day ta nga isyo. Ag-move on ka kadimutan. Responsibilidad yaw ti mang paadal kadagiti anak yaw. Di yun namnamaan ti kwarta, ti sabali ataaw. Mga laak samot iti babaunan ta alakay. Si Kaman, Tapno addaman aglaba, agluto ken agdalos matlaeng. mabalin na tamat bakit? Uray may salaang Wala kay, may salaeng ti alaeng. Una, tanapig sa tapay mo. Amok day talakay. May salaeng tapno adda katulungak dito'y balay. Un gayam, planok mo ti agnayon iti negosyo. Anya manan a negosyo tinapanunot mo. Poultry farm kuma. Mabalin mo't lakay, tapno makaurnong tamulaeng. Agurnong ta iti ibayad ta iti caregiver ang mga sikaso kadata, inton lumakay ken bumakit ta. Tapno awan maibagbaga ti kabsat ko. Iso ngagmamalas tayo, takas tangamin tug ugalyam. Naa, anyat basol ko aya. Nakitak timpos mo iti Facebook. Uray di mo ibaga. Amuklatan at ikabsat mo, tipat patamaam. Ay, nawaw. Awan mat di nakamat ko anagan iti dayjay apos ko kat. Kan may sa, shared post laang mat dayjay. Idilit mo day japos mo na eh. Saan man akum kumpormi ti mapampanunot mo nga aramidan. Apay ko mga aramidak ti kayat mo, kat Facebook ko mat dayjay. Natangsit ka Saan aga po tagul ulimak ni manang mo, kat kastamat yung ta aramidam. Kita ti mapaspasamak iti biyag tayo ita. Da tayo ta agrigrigat. Isuda a pirpirjem ti mayat ti biyag na. Nagapa kayo kanumot kin nila kay Mau. Wan ata nagadumot ti ibagbaga dayjay arande. Agmamalas kami kanuga po iti ugali. Ay wun, nakitak ti impos mo iti Facebook. Dakes ti kasjay kaanakan. Ay, nawaw. Siyak pa'y gaya man ti dakas ita, antay. Agpakumbaba ka ngamin kaanakan. Naglawag asikat ti ayan ti biddaw. Anya? Kitaam kat agraman asawam kontraan nakamutan. Diyak amo no anyat naknakan dayjay atao, antay. Masiksikuran lakit di dayjay iti aramidam. Ipadas mo ti agpakumbaba ken kontrolem tingiwat mo. Di ka agbalin at arabitab tapno maliklikan ti apa. Naa? Ipadas mo nga aramidan ti imbaga kaanakan. Tapno malaganan kamutlaeng. Kunak tumat. Si kaday tama ng Monica. Dolores, Ni manang mat. Di nakadimailasin. kimutong kamot ngaming. Gagangay na amanang. Gagangay ti kanayon ama is-stress. Sa dino tinaggapwam ngay. Kinasaritak ti anak ti kumarek. Agaplayak kumaababaunan da. Ngam adang maggaya man na alada. Agsapsapol ka iti pagtrabaho. Wan, manang. Tapno ada gastusan dagiti anak ko. Agsapsapol kami ken lakay ko iti babaunan ading ko. Ken kasapulan ni lakay ko ti agtrabaho iti poultry farm me. No awan pa'y naalayaw. Da kami latan ti alaan nyo, manang. Amangan mat no. Awan pagdanagan nyo, ta sa anak nga agreklamo, manang. Talaga laang akasapulan mi ti trabaho ita. Mana, sumurot ka pengarod kada kami tamang restaurant tayo. Ituloy tayo ti agsasarita kalpasan ti panangan tayo. Kumusta ngay? Naka-apply ka kadimatlaag? Saan, lakay? Ada kanumot na alada. Nay, kasano nga rudin day tangay? Ngam nakasaritak da manong Arnold kini manang Monica itay. Ay nawa, amangan mo't no inapam manan ida. Saan, lakay? Naibaga ni manang ano kayat takano kat agtrabaho ta adwa iti ayanda. Ada mo gayang poultry farm da. Agpaisaw, bakit? Wan, lakay. Kaano nga rod amang rugi tangay? Mapantay iti ayanda inton bigat, ta isuro da ti aramiden ta. Okay,
Masapat ang aro din ton bigat. Saan tan asayangan da ito agundaway, bakit? Agyaman kami itinaimas a merienda, Manang Monica. Awan anyaman na, ading ko. Kaya't kumatlaan nga alaan da ito'y agundaway, tapno akid daw iti pamakawan keng ka, Manang. Pasensya kan akadag iti dakas anay isaw-sawang ko. Awan kanyak day jayan. Napakawan na kun, Manang. Wen, nabayag mo tanday jay. Tinapatag kat naka-Ameris ka. Agyaman naklaunay, Manang. Agyaman nak, tauray dakasak idi, kat inikan na kami kinilakay ko iti trabaho. Aggagat kayo mat ngamin, tapno mapasaya at yu ti biyagyo. Kan tapno maipaayo dagiti masapsapol dagiti anak yo. Wen, Manang, kasta ti aramiden mi. Ay, nawaw! Kas parentes, responsibilidad tayo nga ipaay ti masapsapul dagiti anak tayo. Iso nga agagat tayo kuma. Saan lang at imang namnama ititulong ti kabagyan tayo, ti aramiden tayo. Agagat tayo kitdi, tapno ag progreso ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, at tatalus kay matmanen. Kat kadaldalos yung lang hindi kalman, Nanang. Awan mat ngamin maararamid ay sunanak ko. Ay, nawaw. Noon aramiden nyo, aginanakay kitdi. Jak mat kayat ti agil ilad iti agmalmalaw manak ko. Kun may sa, mayat ti agdalos. Santay nga amaw, amangan no adda bisita sumangpot. Sino kumangay mo't, Nanang? Santay nga amo, anak ko. Wano? At daman imawag kata kayo kapagyan tayo. Amangan kunak no at daman agbakasyon dito lugar tayo. Kat pagbalinin da a vacation house ti balay. Awan mat kit day, anak ko. Agbalin kay man nga instant babaw ng dano ko ha. Sapay nalaka kayo mo tamabamban mo kita. Gagangay ti buba kita, anak ko. Saanan akas ide, akabailak nga si kaswon dagiti bisita at sumangpot dito'y balay. Umay kami man, Auntie Marcia. Oliver? Da kami nga rod, Auntie. Umay kami man nagbakasyon dito lugar nyo. Ay, adda pa'y serbisyo. Lugan mo day jay. Saan, Auntie? Lugan ti kayim ko, ti makit-kita yo. Adda intugot mo agayim mo. Ay di yu pa'y impakpakaam mo nga umay kayo agbakasyon ita. Tapno na isaganaan mi kumamot. Da kami lang matkit di, Auntie. Innam kami. Mala, ayabam nga rod dagiti kakadwam taag merienda kayo pa'y. At damot na bati at hinapay dita. Inton madamdaman ton, Auntie. Nabsog kami pa matkit di. Talaga na asikaso kayo kadagiti bisita yo, Auntie. Ay siyempre madimot no mabaybay ang bisita. Iso agay kahit ko tagbakbakasyon dito lugar nyo, tanaasikaso kayo. Ha? Very open ti balay yo. Kan asidag kayo pa iti beach. Ay madamag kuman ka anakan. Awan ka diti trabaho. Makitang tangdanak lang, Auntie. Isumat lagayam amasansan ti panagbakasyon mo dito'y lugar me. Tawan ti daddo mapakakumkumikumam. Uwan, Auntie. Sulitik ita ta makabulak-bulak pa ilang. Tanong mga asawa akon, awari na. Limitado ti oras ko. Nay,
Nagadumot tan taginatangyaw anti Marcia. Kapilitan a kaanakan Julen para kadagiti kabagyan tayo a bakasyonista. Kabagyan tayo a bakasyonista kunayo ante. Wen, addamanen da kasinsinyo Oliver di tabalay. Ay nawaw, kaano laang mat idi nagbakasyon da ditoy. Ita, at dadamanan ante. Awan kanu ngamin trabaho na. Iso aday jay. Ado ti oras na ngagbulakbol. Ay sos, siguradaw. Adumanan ti intugot na agagayim na di tabalayaw. Ay wen aduda nga rod kaanakan. Di, adumanan ti asikasunyo ante. Wen bisita mo nga rod dagi jay. Masapul nga asikaswan tayo ida. Ay sos, at dantumanan maibaga ni kasinsin Aison no kwa. Kasurun mo't nga rod ni Aison tikas jay. Kasanumat ngamin ante. Pagbalinan damot tan a vacation house tabalayaw. Sapay kumkumpormi mat at tao ti itugtugot ni kasinsin Oliver. Simbang pat ka madgayaman kasinsin Aison. Oliver? Wen, imay kami. Tagbakasyon kami dito yung lugar yo. Sa dino tinaggapam aya, insan? Kalkalpas lang ti trabaho. Kasta ka di. Tagi-tagagayim mo man siguro ti kadwa maimayan niya. Wen, kasinsin, madama tilangoy da. Agasam man, at dabay service yo. Lugan ti kayim ko dayta kasinsin. Pagtrabaho mi daya, adumot ti oras mo agbulakbol. Makitagtagdak laeng, no dagayab kasinsin. Yakpay ngamin kayat ti agaplay ti permanente at trabaho. Sumat lagayam Awan pa ka kumikuma, may so akasta. Nawaya kang agbakasyon no kaano kayat mo. Pudno launay dayta kasinsin. Sige, panawan kayo pa ya. Sumurutak kadagiti kagayam ko. Umay kamin tulangan inton madamdama kasinsin. Da kayo manan tagluto na anang? Wen, anak ko. Agluto akman iti kananda kasinsin mo. Ay nawaw, manungal daw matan ngay lutlutuan nyo dagita tao. Gagangay na bisita da ka nga rudanak ko. May da dito'y balay, tapno pagserbian nyo ida. Kas nakunak itayon. Bisita da, anak ko. San kay tupay aparigatin dito'y balay no datatayo laang? Ang mga no adda maibagada no sa anak nga agluto. Marwam mo dagita tao? Kabailak pa'y mo't anak ko. Kabailan nyo, ngamdyak kaya't amabambanog kayo ti kastangay dadyo nanang. Isuda kumamatan at agluto iti kananda. Wen, bisita da. Ngam panunutan da kumamat bakit kayon. Siyakmat, at da trabaho. Bay amon anak ko. Tapno awan maibagada. Ay, sana mabalin ti kasta. Tunggal agbakasyon da. Dito'y balay ti pagtulungan da. Isong amudamat ko mga rudno anya talaramidan da. At daman napatag nga ibakaken kakasinsin Oliver. Anya dayta kasinsin Aison. Nairuwam ka matan dito'y balay kasinsin. Dito'y akanayon ti pagbakasyonam nawan trabaho. Ay nawaw, wen taamok nga open ti balayo iti kaskada kami abakasyonista kasinsin. Agsubli-subli kayo matito'y balay. Kabisado mo ti kusina may kasinsin. Anyat kaya't mo asawan kasinsin. Numabalin mat akit ta kayo matan tagluto iti kanan nyo. Aginaw iti nanganan nyo. Kan aminen, tapno saan mo takaasin ni nanang. No siyak, saan kay amasikaso tabi siyak mat iti trabaho. Kaya't mun samat nga agawid kami. Ay nawa, saan akasta kasinsin? Ti kanyak laeng kat open ti balay. No pa'y kasta, ano sa nyo kumanga asikasuan ti bagbagiyo? Tabakit mat ni nanang. Sana kas idya na pigsapay ang mga sikaso kadag iti bisita na. Di mo pa'y idiretsyo no kaya't mo nga agawid kami. Sana kasta kasinsin. Makisarsarita ak lang itinasayahat ken ka. Kat sapay la kumata maawatan yung matdayta. Agawid kamlangan, tapno awanan ta do asaom. Makapaawan ganas kamad. Agawid kayon kaanakan Oliver. Wanan dirma, umayak la dumawat iti eko bagyon hadda. Adam kaanakan. Angam ko na man no inton Sabado pa'y nga agawid kayaw. Makalawas ti bakasyon nyo dito, isaan aya. Kumaa, ngam nadadalan timod ko, anti. Ay nawaw, apay Mike. Diyak magustuhan ti panagsasaw day jeng Aison. Apay ni Aisaon. Madlaw adi na kaya't amapan kami iti ayandan. Anya,
Santo pa nga agreklamo na Auntie Marcia. Isukid din tinagado ti bagbagana. Asikaswan nyo matibagbagiyo Punanakit din. Nangag ka din ni Marcia, ti kasta pa nagsasao ti anak na. Yaka mo, ante. Agawid kami lata. Iti kasta, awanan ti ado sa una. Natural, asikaswanda kayo bisita kayo nga raw. Narigat agsasao, Auntie Irma. Ne, apay akas jay ti post ni Kasinsin Oliver, Kasinsin Aisaon. Nasakit tinakam day dya kasinsinta. Ay nawaw, apayan Kasinsin? Adda ka di diyo nagkinaawatan? Imbagak laeng met, ano mabalingkit isuda met ng tagluto ti kalenda. Ta open ti balay. Ngam kastakit din ti asar na kanya. Anya? Day tagluto, kinaginaw ko maitinangananda no iso ti maramid da. Amuna mo't abakitin ni nanang. Wan nga rod kanayon mat adita balayo ti pagturungan da no umay da agbakasyon. Tunggal agbakasyon da pa ikat mapan iti makalawas. Wan nga rod, kasla balay na matlangan ti balay mi. Tijak pa'y kayat, kat kumporme ti awawid na. Day tamot laang ti made no open ti may sa abalay. At da talaga dagiti abusado asaan makarik na. Pudno launay kasinsin, isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Amaw ti naramid ni Aison kini Kasinsin nyo nga Oliver, Julain kaanakan. Ha? Ne, anya nga inaramid na, Auntie Irma? Pinagsasawan na dagiti bakasyonista. Ay, dayjay ka day? Madiman ti kasdi nga inaramid na. Imbis nga asikaswan na dagiti bisita da. Ay kat madanagan mo't siguro bakit mo't ni Auntie Marcia? Kabailan pa'y ni Marcia no tutuusan. Ay nawaw, saan nga min abanbanugan ni Aison ni Auntie Marcia? Iso siguro mo't aakas jay tinaisawang na, tadi na kayat amabannog ti inana. Wan ang bisita nga rod da Oliver. Natural, maasikaso da ta bisita da nga raw. Ay na ante, amuyo mo't akanayon da Oliver di tabalay da. Masansan mo't nga agbakasyon da. Di mo man kanunungan ti dakas nga aramid ti Kasinsin mo si ka, Julain. Ti bisita kat rumbang laang maasikasaw. Wan, pudno day ta, ngam case-to-case basis mo't ante. Nakapsutan ni Auntie Marcia. Ni mo't Kasinsin Aison, busy iti trabaho na. Makarik na kumamot ada Kasinsin Oliver. Kasta titrato yaw kadagiti bisita yaw. Ay na ante, saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Kanayon nga agbakasyon ni Kasinsin Oliver dito'y lugar tayaw. Agnaad da pa'y dito iti manungal daw. Saan adakas no asikasun damot ti bukod da abagay? Naa, Kas bisita, adalat ta kumamot bain tayo iti akin balay. No ammo tayo abakat ken lakay da, ay kat tumulong tayo latamot iti maaramid Nang runa pa'y, no manungal daw mo't makiturog tayo iti balay da. Anya ti may imbaga ni Auntie Irma ken kakasinsin Julin? Da kayo ti imay na inistorya Kasinsin. Ay nawaw, apay ka numanan. Ay katuan adiyo kanumot ngamin asikasuan dagiti bakasyonista bisita yaw. Ay nawaw, sipod ubing da kasinsin Oliver. Kat di tabalay ti pagdagdagusan da no umay dagbakasyon dito lugar tayo. Amok day ta Kasinsin. Kanayon nga asikasun ida ni Auntie Marcia idi paylaang. Ita lang meta nagsawa kitikas jay, tabakitan ni nanang ko. Sakit masansan mo ti panagbakasyon da kasinsin Oliver dito lugar tayo. Ang sisinukat dagiti awid na dito Hay na nakunampay Kasinsin. Day tamot ti saan amaawatan ni Auntie Irma. Da kami man ti dakas iti matang ni Antin. Exactly Kasinsin. Una yun, Auntie Irma. No dakas kami, apay ngarot atunggal adda kabagyan tayo, agbakasyon dito lugar tayo, kat ije balay ti pagturungan da. Nalakalaang ka ni Auntie Irma ti agsao, tawan mo't ngamin kabagyan tayo amayat makiturog ije balay da. bagbaga amot di anak mo, Marcia. Apay ni Aison Kasinsin Irma. Dakas mo nga mintitrato na kadagiti bakasyonista kabagyan tayaw. Ti kadi saan daan nagkinaawatan kin ni Oliver. Wan, apay mo't akas dyan Kasinsin. Bisita nga rod da Oliver. Natural, asikasyon nyo ida. Imbaga laeng met ti anak ko nga agluto da, ken aginaw da Kasinsin. Isuda bisita?
Wen tabaketak meten. Ni Aison kat adam trabaho na. Awan dakes nga insawang ti anak ko iti kasinsin na. Di mon kanunungan ti arami ti anak mo. Bagbaga am kiday, tapno saan aday ti agreklamo ti paglaingan na. Sa rinot nagapan nyo, Ante Irma. Ijay sintraw, kaanakan. Anyat arami din nyo dito'y balay. Asino dagita kakaduam? Dagiti gagayem ko, Ante. Taglangoy kami manan. Kat dito'y balay ako matipagdagusan mi, Ante. Kaano lang nagbakasyon kayo dito? Ita, ada kayo manan. Una, tawan mo't mararami di jayan mi, Ante. Ah, Di mi mo't kat ti mapan ijayan dan ti Marcia. Tamangan no adda ni Aison ni Jay, kat makangeg kami manan. masansan ti pa nagbakasyon nyo dito'y lugar mi ah. Mayat mo't ngamin dito lugar yon, te. Ado ti libre. Ay nawaw. Anya nga, Ante. Mabalin ti makiturog dito'y balayo. Ah, ay kwa. Wanan ah. Ada kayong mitan dito'y. Agyaman aklauna, Ante. Nakitak da Oliver iti ayan da Antim Irma itay. Anyat ko na yun, Nanang. At damanan da kasinsin Oliver. Wen, Ay nawaw, agasam man day ta. bakasyonista mo nga ron ti kasinsin mo anak ko. Binulan mo ti panagbakasyonan. Awan ngamin pakakumkumikuman na anak ko. Ang tinapatag, sana adito'y balay tinagturungan da. Ha? Wen takaasi kay manan amang ipaay kadag iti masapsapul da. Sakit ada trabaho kita. No ide kat naragsakak no da bisita tayo. Sa bali itan tabakit kayo, Nanang. At da kanumot da kasinsin Oliver dita ayan da Auntie Irma kasinsin Jolene. Wen kasinsin, idi pa'y kalman nga dada dita. Binulan ti panagbakasyon na. Wen nga rod, isumot tan ti aramiden na. San pa'y siguro ang nag-apply ti trabaho na? Sigurado day ta kasinsin. Mayat matkit di ano iti ayan ni Auntie Irma ti ayanda. Tapno mapadasan mat ni Ante. Ay nawaw, wen tapno mapadasan naman, tinapadasan mi kasinsin. Sige, agpatuloy ako kasinsin. At dapat ngamin trabaho kita. Sige kasinsin, agan-anad ka. Ituloy tanto ti agistorya no saan ka abise. Ante Irma, aglangoy kami manan ita. Manan. Ay nawaw. At dadakas, Ante? Ah, ay kwa. Awan mo kiday. Ngamnadlaw ko akasla saan kay amaumumang aglanglangoy. Wen tawan mo't bits ijayan mi, Ante. Kaano nga agawid kayo ngay? Depende ano anya ti baga dagiti kakadwa, Ante. Ah, kasta aya. O sige, Ante. Innakon, tanay. Pinanawan dakmatan dagiti kakadwa. Ada pa'y lakom apuset ka anakan Julain. Adda pa'y mat Ante. Ika naaman iti 2 kilo laang. Ay nawaw, apay nga yakas ta ti itsuraan nyo Ante. Ay, masiksikuranak launa yan kaanakan. Itian niya Ante. Kasanaw, katsan mga minan nga agawid da Oliver. No kasta, adda da pa'y laang di tabalayaw Ante. Wan kaanakan. Ay kat usto tapno ada si kasun nyo Ante. Sa anak nga rodan amaragsakan iti kastoy amapaspasamak. Makabanog sika. Siyak matan ti agluto iti kananda. Siyak ti agparikaw no anya ti ipasidak kadakwada. Ita, mahawatan nyo mat siguro ni kasinsin Aison Ante. Maawatan nyo no apay akas jay tinaibagana kada kasinsin Oliver idi napan abulan. Mabambanog akon, Oliver. Nabanog. No malpas kayo amangan, mabalin ka di nga inawan yung dagiti nanganan niyo. Ay, kwa. Adala ka di, Ante. Ada papanak ita, malamtaw ti panagawid ka. Da kayo mulangan ti makamo nga agluto iti kanan niyo inton 12:00. Okay, Ante. Aramiden niyo ti imbagak. Jak kayat amadanunan ti ado a plato iti lababaw. Uwawon, Ante. Saan adakas no agbakasyon kayo dito lugar may? Tinapatag kat amoyo ti aramiden yaw. Manungal daw yung matan dito eh. Da kayo matan ti makaamo ang mga sikaso iti bagbagiyo ah.
Umayak man kasinsin Marcia. Agtugaw ka kasinsen. Anyat maipaay ko kan ka. Imbayak, tagis tambayak pa'y man ditaw. Makapa-stress ti mapaspasamak. Apay ka di kasinsen Irma. Naan-ano ka? Masiksikuranak nga rod kadagiti bakasyonista ka anakanta. Da Oliver ka di kasinsen. Wain, adada nga rod ije balay. Idi pa'y may sangaal daw asim mangputda. Wain, ngamjak man amo kadagi jay. Kaslawang metin plano da nga agawid. Anya? Parikot ko kitin no anya ti ipakan ko kadakwada. Agraman na nga nanda, siyak metin ti aginaw. Kastamot tinapadasak idi kasinsen. Ay, maawatak itan no apay anapudot ti daran ni Aison keng kuana. Aglablabos da magayam nga may. At least ita, amo mo nanti. Dagiti bisita ket masikaso. Ngam no aglablabas da, masapol nga agsao tayo. Saan adakas ti agbakasyon dito'y lugar may kaanakan? Ne, aramiden nyo mo't tikas itinaramid da kasinsin Aison kada kami, Auntie Irma. Siya pa'y lakuma at maawatam day ta kaanakan. Pagam di kayo madanagan, Auntie. Tanalpasin. Naginaw kami. Ay, agyaman aklaunay ano kasta. Agawid kami mutlangan inton madamdama. Di kay kumagumurgura kaanakan. Maawatan na kami kumangantiyaw. Nangrunakit babakit kami metang. Saan akas idiubing kayaw, akabailan kay nga asikaswan, tanapigsa kami pay. Ala, wanan, Auntie. Mawatak ti kayat yung ibaga. Di ka madanagan. Inton sumarunong agbakasyon kami. Aramiden mi ti kayat yo. Iti kasta, awan ririyo, Auntie. Agyaman aklaunay akaanakan. Agyaman ak, tamaawatan nak. Ay, nawaw! Rumbang laang nga asikaswan tayo dagiti bisita wenno sa nga ili tayo. Ngam kas bisita, di tayo kumamat aglablabas. Tumulong tayo mat. Kang runaan iti amin, at dalat ta kumamat makuna a limitasyon. Iti kasta, saan da ang mauma kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Agpakada ako. Tapno sa anak amala daw iti flight ko. Asino nga iti kadwam nga agbiyahe lakay? Ni Manong George. Anong sa inyo pailangan kadag iti ubing tag na dito balay ni Nanang ah? Mayat laang no dito iti pagnaadan nyo. Tapno adakadwa ni Nanang. Unen anya nga nga ti maaramidak no kasta ti desisyon mo. At least dito'y, kompleto ti kasapulan nyo, kan nalawa ti paraangan. No agawid kayo ngamin iti ayan ni Tatang. Nalipit mo't ijay. Awan pa kay ayaman lagi ti ubing. Agrubwat kan anak ko? Ay nawa, nakaring kayo maggayaman, Nanang. Saan kay arining itay? Tamok anapuyat kayo nagbuybuya. Okay laeng. Agan-anad ka akanayon ijay anak ko. Di ka agbisbisen. We, Nanang. Kandi mo liplipatan ti umawag no kasta nga awan trabaho. We, Nanang. Bakit? Nako, makaamu kayo matin dito balay. Di ubay-bay ang dagiti ubing. Sige, ag-text kanto no nakadanon kayon ije Manila.
nag-flight mo't gaya mo nilakay mo aluna. Tatang, hindi pa'y napanalawas. Kay, abay akasta nga. Kaslasaan ka anaragsak. Maasarak nga rod iti katugangak, tatang. Apay ti katugangam. Anya ti basol na king ka. Hey, jak man amo. Ngam napudot ti darak kan kuana. Nay, apay ba? Itaan niya agapaw. Sa anak akomportable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw. Naganos ka ata balay dati pagnanaidan nyo ka nagiti anak mo. Kin may sapay. Nasingput mo't ti katugangam ka. Sigurado atumangsit day di abakit. Talaga bruden ti anak na. Panagkunak kat saan mo't akas ti ugali di katugangam. Saan nyo ngamin akabbalay? Iso adiyo ammo, tatang. Kat no dakkel ti may tultulong ni abalayan Fidela kada kayo itasawam. Di mo mailibak na ita. Tamakit kita may anak ko. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Wan bakit? Kat, adda impawit mo? Ay nawaw, siyempre mata. Saan ko malipatan dayta? Nasaya at mat nga rod no kas na. Manungay ti impawit mo. Impawit ko ti buwas weldok bakit? Inayon mo iti savings tayo di datuma. Okay. Ewan gayam, danda ni malipatak nga ibagaken ka. Tiyan niya. Ikam man ni nanang iti uray 2,000 laeng. Ni, an-anuan ni nanang ti kwarta aya. Saan mat nga iso ti aggas-gastos dito'y balay. Tapno at damot igatang nakadagiti masapsapol na Okay. 2,000 lang ang tiitid ko, Tasyak mo ti gumatgatang itikan kanan me. Gumatangak man iti sabon lani nakong. Anya asabon ti kayat yo, Nana Fidela. Tisigod agat gatangak nabanglo nga minday jay, kan isumit ti kaala ak asabon. Shampoo yung ay, Nana. Saan kay agumatang? Ay wanggayam, naibus mo langan ti shampoo. Ikanak iti talo asa silaang. Tisigod mo't lang kadi agat-gatangan yo, Nana. Wow, nakaw. Nayuna mo langan iti kondisyoner. Igatang ko man iti masapsapol ko ti impaw iti anak ko. No kasta, adda impaw it ni Renz kada kayo, Nana? Adda, nakaw. 2,000 ti inted ti manugang ko kanya, ta iso kanumat ti imbilin ti anak ko. 2,000 laang, Nana? Umanay magkide ti 2,000 kanyak nakaw. Ni aluna met ti makaamo iti pangkusina may. Day talaangin sabon ko ti gatangag, ta saan kumot akaalaan ti sabon na. Ay, Nana. Nakitak ti in-order na asabon, kat orange mo't nga men. Dagiti mo ubeng, body wash ti us-usaranda. Jak mo kaalaan day jay, iso agumatang haklatan iti para kanyak mo. Ada ginatang ko alitson manok, aluna anak ko. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y lang aming. Okay laang, tasag paminsan mo, saan akanayon? Gastador mo dahito abakit. Di na amo tipid. Apay aming mingmingan nakakasta. Ay ikwa. Naawat yo ti pensyon nyo ay nanang. Wan, iso ti inggatang ko itilitsawn. Ti kwarta ngay nga inted ni Renz kada kayo. Naibusan. Adapay na ba tinakaw? Ay, kuna lakit di ano naibusan day jay. Ay ti sabon nga adday ti banyaw, ginatang yo day jay. Wan, sabon ko day jay. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y laang ngamin, kat adamat ginatang ko. Diyak magkaalaan ti orange asabon mo. Sakit nangina mo ta sabon a ginatang yo. Mano abulan mo di mausar ko day ta, tasakla ang mati mangus-usar. Talaga mo day ti abakit Gastador ti awanan bain. Nakita ka nagturong ti katugangak dito istor mo, lane. Ay nawaw, anya kumaita no imay ni Nana Fidela dito istor ko. Sip-siputam samot ti garaw ti katugangam. Anya man ti ginatang day di abakit. Sabon ti plato, taawan kanumot ng sabon ti plato yaw. Sabon lang ang ti ginagara na dito istor mo? Wan, apay aya. Ay awan mo't kiti. Kaya't ko lang maamuan. Ha? Adda parikot? Ay kwa. Kasla kamot ngamin imbestigador. Dahi taagim imbestiga no anya ti ginatang ni katugangam ti aramidam. Kamabalin mo't nga iso di pagsaludsudam. Ayawanan bibiyang mo no may papan iti day taabanag. Sapay kasta ti tono ti boses mo.
Jak magustuhan. Nabayagan nga agkakaaruba tayo. Kastoy asigo din ti panagsasaok. Gayam ka man, wano saan. Delivery rider day niya. Anya ti may na-deliver, nanang? Ti in-order ko iti online na ko. Ay nawaw, nag-order kayo iti online? Wan, nag-orderak man iti pajama ken blouse ko. Tila adagat gatangan mo't dayto ang bakit. Adda parikaw? Ha? Ayawan mo't kit di, nanang. Manungay day pajama ken blouse. Mano ti binayadan niya? 350 laang nako. 2 aparis day tuya. Nagadu alupot judita. Kaya't kumati sa bali adisinyo Tapno adamot pa kalaglagi pak iti kwarta nga inted ni Rins kanyak. No kasta. Tigayam kwarta ni Renz tinggatang yang. Wan nakong 350 laang makikday. Adapay nabati iti inted na akwarta kanyak. Gatang mo dito abakit. Di na mapanunot akaasi ti anak na nga adda iya abroad. Adda ka di bagbagam nakong. Ay, kwa, awan nanang. Di mo kumaikan iti dakas akay papananti panaggatang ko, alona. Nagpasintro ka mo't gayam manay. Napan ko inalatimpaw it nila kay ko, tatang. Kita ma, ora ada ipaw-paw it nila kay mau. Agtipid kalata anak ko. Kat, isumater aramidok. Sipod nagabrod ni Renz kat agtip-tipid kami. Dayjay laeng mo't abakit kat tigastador. Ay nawaw, asino abakat? Asino kumapay ngay tatang, ti katugangak tila adagat gatangan na dayjay. Di na ammo ti agtipid. Kasitan niya. Lupot, sabon, kung kumpurme tatang. Tinapatag, akit san adawat-adawat keng ka. Hay, maasarak nga road, ta 2,000 ti bingay na tunggal agpaw ti anak na. 2,000 lang gayam. Anya launay ay ati pagsakitan tinakam mo dita. Kumusta kan anak ko? Nasayatak lang dito, nanang. Awan trabaho yu ita aya. Awan, nanang. At kami tiruar ken Manong George. Kita agman tayan yaw. At ay nanang. Nagpintasan niya. Wan nga raw. Nadalos ti aglawlaw. Dito'y matitambayan may nukasta nga awan trabaho may. Kaanon tumo nga ta makapasyarak dita. No makaurnong tayon to, nanang. Kaanon to ngay dayta. Ay wanggayam. Agyaman iti ipaw-paw it mo akwarta kanyak anak ko. Awan anyaman na, nanang. Kitaan nyo lang tati walwaldasan ti kwarta. Ay saan anak ko? Amok tirigat mo dita abroad. Agyaman ak nukasta, nanang. Ay wanggayam, kanong agbakasyon ka? Inton sumaruno atawan pa'y siguro. Ay nawaw, mabayag pa'y magayam. Kasta talaga, nanang. Saan mabaling nga agbakasyon kami no kaano akayat me? Sige, urayan milatan ti panagbakasyon mo anak ko. Agan-anad ka kanayon dita. Anyat kayat yung akanan tatang. Agpili kayo. Day, nanginamot gayam ti makan dito. Anya anang nginamot nga bagbagayo. Sakto laeng mo. Kunak man, agtip-tipid kayo. Wanmat ngamin. Agtip-tipid kayo kunam ngam ilibre na kita kasto restaurant. Ay nawaw, agpili kay kit din tapno maka-order tayo. Amuyumot nga addadagi ti anak ko nga guruuray kanya. No intugot mo kumayda, agraman ti katugangam tapno maramanan damit ti makan dito. Di nasayaat ko ma. Saanin taadamot kwarta ti katugangak. Adda nga rod it-ited ni Renz kan kwana. Anya? Ay natatang, tunggal agpaw it ni Renz kat kanayon mairanod ni nanang na. Saan mo't siguro adakas no ilibre kayo mo't iti kastoy a restaurant? Agtip-tipid kami kung kunam. Ngam sa bali mo tar aramidam. Gumatangak man iti itlog lani. Itlog laang, tigatangam. 1, 5 piraso, taisuman ti sidaan mi. Masapol nga agtipid tayo tani, krisis mo ten. Ay wana, masapol nga agbalin tayo a praktikal. No siya, praktikalak a tao. Amok ti agtipid, sa anak akas iti katugangak agastador launay. Ha, anyat ko na. Ay sus, lawan kun.
Gastador ni katugangam kunam. Ay umon mo't. Di yung madlaw aya. Sobra ti kinagastador da di abakot. Nanang kunam mo't kenkwana Taasawam mo't nga rudya anak na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Itad mo kit din ti itlog agat-gatangan. Agis tambayak mampay dito isturmo lani nakong. Sige laang, nana. Napudot mo nga minti ulo ti manugang ko. Nakita na laagim matangak iti kurtina. Kano nasakit samot nga mintinakam na kada kayo, nana. Anya? Apay di yumadlaw aya. Diyak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo. Ngam panagkunak kat masapul amaamuan nyo mat, nana. Ti anya? Tunggal umay kayo gumatang dito istor ko kat umay mat agsaludsod ti manugang yaw. Apay kanumay? Awang mo dakas nga aramidag. Diyak man amu, nana. Ngam day tatipod no. Agim imbestiga no anya kano ti mayo ginatang. Kasta mo laang ti aramidin na tunggal ada makita na nga ipadeliver ko ije balay. Agsaludsod adagos no anya kano. Imbestigador day ta manugang yaw, nana. Kalpasan ti panag-imbestiga na. Istoryaan na kayo manan. Hay, anyan ti kasta agalad ti maysa a manugang. Ipagarup na siguraw awalwal dasek ti kwarta ti anak kong asawa na Kat no 2,000 lang, matid-itad ni Rins kada kayo, nana. Kan awan dakas na, nugatangan nyo, dagiti kayat yu agatangan. Ngamen, adamot pensyon yaw. Talaga lang kit di ama nagdakta, kas day ta amanugang yaw. No adda parikot mo, idiritsong kanyak aluna. Ay nawaw. Apay ka din, nanang. Anya dyan nadamag ko nga agim imbestiga ka kano. Agim imbestiga. Asino mo't tinangidanon kada kayo? Nilanay, kandag iti dadumang ada istur na. Anya? Nagistorya dagi jay atat tao kada kayo. Wan, naibagada atong gumatangak iti isturda, agim bistiga ka kano. Mapan mo salsaludsudan no anya ti ginatgatang ko. Ay, ibagak man laangan ti makagapo. Narigat no agul uli makak. Inaramid ko ti kasjay. Ngamin, makitkitak agastador kayo launay. Gastador? Wan mag, kumpurmi ti gatgatangin nyo. Amok no anya ti ginatgatang yu di ta istor nanang. Agraman ti kankanin nyo ijerwar. No kasta, talaga nga agim imbestiga ka? Kasta unay ti panagtip-tipid ko. Sa ita, tilaad da paggasgastusan nyo. Tapno ibagak keng ka sa anak agastador. Gatangak ti may sa abanag no amok akasapulak. Saan ko awalwaldasen ti kwarta ti anak ko? Papanan nyo kadagiti apok ngay. Agawid kami iti ayanda tatang. Ay nawaw, ipanaw mo dagiti ubeng? Amo ka din ni Rain. Saanan ama sapul ama amuan na. Ibagak tulaangan no kwa. Saan kumamat akastaa? Awan mo dakas ng aramidag kang ka. Sa anak nga ruden a komportable dito'y abalay. Kanyak kayat ti kabalay agastador. Ay kat ada kang kadayta Ipilit mo mat agastador na tao. Uray saan mat. Aywan, talaga asyak ti agdesisyon para kada kami iti anak ko. Saan amabalin ada kayo? Saan mat amabalin ani Renz? Ay nawaw, nagsangsangit kayon samet, nana. Madlaw kadagiti matayo. Bastos mo nga minday di amanugang ko. Ti kadi manan imbestigador amanugang yaw, nana. Anya manan aya ti inaramid day jay nga alona kada kayo. Yak ambaw no apay akagurgura naklaunay. Amangan met no saan da kayo akayat akatugangan isu nga oray basit lang abanag ket big deal metten ken kuana. Ay, makapasangit si ka. Di met agbain day ja babae. Ammo na makikabkabalay dalang. Jak amo atong galgaraw ko ket sipsiputan na magaya man. Agim imbestiga isu nga amo na amin nga aramidag. Agraman dagiti katgatangag. Imbestigador lang arudan, managsipot pa'y nana. Panagsasaw na pa'y lang amin kat madlawan anatangsit. Impanaw na pa'y ngarod dagiti apaw. Ne, sa dino nga itinapananda, nana. Agawid da kano iti ayan ni tatang na. Ay nawaw.
Wen anak ko, impanaw na nga ro dagiti ubing. Oo na yan ni bakit ko? Napudot ti ulo ti asawam kanyak. Apay nga itala nga ibagayo kanyak akas tagayam ti mapaspasamak. Wen ata jak kayat nga agapa kayaw gapu kanyak. Ngam aglablabos mo ngaminan anak ko. Kwartaman siguro ti makagapon. Kwarta ti may siya anak ko. Sakitin na ti 2,000 nga ititid mo kanyak. Isu aday jay. Sang kaistorya na agastadora ak. Nga uray saan met apudnaw. 2,000 lang matititid ko nanang. Gan may isa, amo na mat nga da pensyon nyo. Anya ko matibibiyang na. Nadamat kayat yo agatangan para iti bagiyo. Di kalatan mangtid kanyak anak ko. Jak kayat tiriray. Kasaritak to ni bakit ko nanang. Di mo ap-apaan Makisarita ka itinasaya at kengkwana. Hello? Impanaw mo't gayam dagiti ubing. Di mo pa imot impakpaka mo kanya. Ayun, adda kami dito ayan ni tatang ita. Anyat parikot mo aya. Parikot. Ti istorya ni nanang, ken dagiti karuba tayo jay. Ket sipsiputam kanu tunggal garaw ni nanang. Ibagbagam kanu pa'y agastador daytoy. Pudno mo't lakay. Gastador ni nanang. Tila adda agat gatangan na. Dinapatag ket kwartahan na tigas gastusan na. Saan a dumawdawat ken ka? Saan matkit de nga masiksikuраnak nga rod ang makakitkita? Jak kayat tigas ta. Anya? No awan mo't dagas nga aramidon ni nanang ken ka. Di ka kumaagbalin anatang sit amanugang. Nakababain. Iti amin amanugang na. Si kalaang tigas takin kwa na. Anya? Naglawag asikate ayan ti bidot, anak ko. Ay nawaw, siya ka kanayon. Di yung makita aya nga adamot basol dya bakit. Iti kasta pa nagsasaum kanyak ket ipadlaw mo talaga nga awan respetom iti katugangam. Hay, jak amo kada kayo tatang. Agbain ka kadimot kadagiti padam amanugang na. Nangeg ko timbaga nila kay mo itay kay. Si kalaeng kano ti kasta kadagiti manugang ni nanang iyo. Okay lang tatang. Anya nga okay lang mo ta sa asawa. Nakababain ti kasjay anak ko. No iti amin amanugang ti katugangam ket si kalaeng ti kagura na. Day ta ugali mo ti parikot anak ko. Anya? No siyak ti si ka. Makisarita ka iti nasaya at iti katugangam. Agkid daw kay ti pamakawan kenkwana. Jak kayat ti agsubli ijay balayda tatang. Oray saan kayo nga agsubli kadag iti ubing ijay. Agpasensya kalat na anak ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. No di mo kayat atong palbiag nga ginginura kayo iti katugangam. Alawanin tatang. Aramida kun ti kayat yung. Sika magayam aluna. Imayak takayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo nanang. Ha? Pasensya kayon kadagiti na isawsawang ko nanang. Siyak ti ayan ti biddot. Okay kalaang ka day? Wen nanang, okay aklaang. Ha? Kayat ko la maurnos ti parikot iti nagbaetan tayo. Jak kayat atong palbiag nga agin-ginura tayo. Pakawanan ka, ngam intun sumarunaw, di mo ko maulitin ti kasjay anak ko. No adda parikot, ibagam kanyak. Nalakaaklaang mo't akasarsarita. Wen nanang, ket agyaman ak unay kada kayo. No ti adda iti panunot mo, katwalwal dasek ti kwarta ti asawam. Saan apud no dayta? Amok no anya dagiti rumbeng apaggastusak ken saan? Ken maysa, ada pensyon ko. No anya man ti pangigastusak iti pensyon ko, awanen bibiyang mo dita. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma ti agulbod wenno agsao iti saan apudno. Saan aga po takagura tayo ti may sa tao kat agsao tayo maten iti maikontrakan kwa na. Sursuruan tayo kit di kuma ti agpakumbaba. Ngamin, naragragsak ti pamilya no adatal na kan kapya iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.